Setinggi mana? Setting lauk itu tuh. Tungtung gigit. Kamu tong pakai tong hogan sih. Mantap Pak Oman. Iya. Yang kasih Oman. Pak Oman, aduh. Pak Oman, Oman janda, Pak Oman. Kecil itu. Aduh, saya tengah buka bagi sini teh Bang. Saya? Dia. Lanjang budak. Baik Bang. Si Bray, Emang opik ya tah. lumayan cek opik lah, kayak boy.